Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo amadi ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manan. Dati man eh. Oh, kitaam. No, itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amatla no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano agpost ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot tiyan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biruro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar. Anya laki din. Sakit no agpost iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasing, no'y may kalaang di Twitter senak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingkakataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ay, gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang nabartak ka manan, Anton! Apay, ada oras na yati panagbardak. Katawang may. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no parbangon no gumatal de karabukob kaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata. Gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada iturog ko mabay. Tenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami makibirthday. Ay good, chat man na. Anya lagi din. Nana, naman yung ka diti pinok ka, dagiti agasawa asimang kin Anthony tay. Nangag ko Ada itay ijay kusina amang mangan idi agap apada. Miserable nga min tibiyag ni si Mang. Isokas di mo ti ugali niya. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah 24 na kaya na et na. Saan ka no amamating isutat ag katuluyan? Ay wag, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Takanayon anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik ko dak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner boyfriend mo. Una yun day jay asima. An-anwag nga taa. Taapay apatidag iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din natin asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Hmm, Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko dak. wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklikudan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dadya asimang, imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Uli. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyon nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay, naku. Saan siguro nga min anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak iti den na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo ni iti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod day si Mang, numamo na day ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan ang makaanos kanu kanya, gaputasanak anapintas. Kasla kanu nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita. Isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag matan nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man iso nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasalda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! Ay. No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami ijayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka lang na. Oray saan kang agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbagalang, Simang? No di kat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas naumuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na yun na kamabartag, ha? Salbaga. Anya? Eh, sa panunutan man, di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din? Narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awit. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsina, gamdadyo na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau, gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamdadyo na kanti foreigner na boyfriend na, inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak, sana pud naw ti ibagbagak. Agkasarda inton umay alawas, iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay dainang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ang maanusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga saan da nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ah, ay, uwan gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. Ay babain. Anya tulangin ti makuna ti foreigner a boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday tanga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mare. Kunaklakit din yung anya deta nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangikabilak iti igato kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan ti dagas na ang nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklunag akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Aywan, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak lata. Ha? Imayak lata tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata ta imay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputakas la nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain kamat siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang. Inamiris ko mo't anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan nga men, saan ka nga agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan anasa di nga ugali, wen? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo iti kastaw na Sa itaan nagkasar, nagrawat ka na nga. Nagala ka pa tupperware ta. Si ka pa tinagado tinyawid na unay kan, adapay supot mo. Ala, saanan maulit tayo kumare? Saanan talaga? Saan nga kung kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga da boyfriend na foreigner, noon niya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Magando agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo iti naibaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaga na ken ka. Sana nasakit tinakam ko, nana. Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga rudkan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabed, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Ni Froilan akaanakan taman ng tilimabas lakay. Kanayon mo tin amasapa na dya atao. Anya Laki din ay Mersol, bakit? Anya ko matakanayo na masapan ni Froilan. Mas daawak laeng no sa dino ti papapanan na. Kanayon mo't nga minan amasapa. Inton kwan, malam ti panagawid na. Ang mga no adamatin pagtraptabahuan na. Day tati kayat ko amaamuan, guryo lakay. No kayat mo amaamuan ti isong bati sa lusot mo. Sumis mo ti pagdamagam. Wano saan, mapangka iti balida ta nusyak. Awan ti amok tita. Wag, mapanak to ija balayda, no awan ti aramidag. Curious laeng datao, no anya ti mapaspasamak iti biyag, dayjay at tao ita.
No kasta, adagayam training ni Froilan. Isu akanayon amasapa arumwar kabagays. Ay, wan ka ba, guys? Ag-training, sakbay nga gabrod. Ay kamayat ang arod no kasta kabagays. Anya ang lugar nga iti papanan na numalpas ti training na. Ay, dahita ti Jakon na saludsod ka ba, guys? No agabrod ni Froilan akanakag. Amang nga no bumaknang da. Masapul nga agin sisingpet meten da tao. Tapno ada pakairanudan no kwa. Kanya ti kong kunam ka ba, guys? At ang tanamitim ka butay. Ay, ay tikunak. Mayat no agabrod ti anak mo kabagays. Adanton pakairanudan may. Naimbag man, tada kwarta gastusin na. Ay na, utang ti daduma ka ba, guys? Ay, kita ikaw no, damay tulong kaw kabagays. Idiritsuk to nga ita, di ti kaanakak. Ay, wala. Agyaman at launay ka ba, guys? Di mo pa ikut-kut siya da ito'y akwarta si Kaguriyaw. Anya laki tin ay. An mo ta 5,000 ay. Tulungak te kaanakaklakay. Kaanakan? Wan, madamagayam ti training ni Froilan ita. Agabrod ka na o. Kit. Mang tedak iti kwarta ken kwa na lakay. Anya. Adan samot mo din ti madi a plano ma. Mang tedak tapno damat may tulong takadakwada. Di ka madanagan. Tadamat tay kunada return of investment. Sigamat gaya man ti Mirasol. Ada ka di bagam? Ay, idikalman payapad padaanan ka kaanakan. Apay ka di ante. Ada ka di bagayo? Ada kwarta nga itad ko ken ka. Ha? Oh. 5,000 na ita Oh. Para itaan niya ti kwarta nga ito diyon de. Aramatan para iti training mo kaanakan. Nadamag ko nga may na madama ti training mo. Tulong may ka ni uncle mo dayta. Tapno makapag-abroad ka matan. Ne? Agyaman ang low na ante. Talaga kasapulak ti kwarta ita. Awan anyaman nakaanakan. Lalaingam ti ag training tapno makapag-abroad ka adagaws. Tatang, mas dawak man kini ante Mirasol. Apay na ante Mamirasol, Froilan. Nang tedi ti kwarta tatang. Nas dawak. Dajak namnamain nga daited na. Pagyamanam ken ante manakaw. Tatang, agduwa-duwa lang amang gastos dito. Iti niya makagapaw. Ngagdwa-dwa ka, anakaw. Amangan ko na kung damot namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na, tatang. Tatang, panag ko na yo. Gastusot na tadagos ti kwarta no saan ba? Ay ka, tadaking ka, aday ta. No kasapulam, di gastusam. Angam no saan. Itulin mo pa'y laang, tapno da pakit manay manakaw. Na, kunaklakit din no nakaturog kan, Froilan lakay. Bakit? Adda tinaw nagapampanunutek. Anya day talakay. Ti kwarta nga inted na anti Mirasol di kalman. Diyak amo no apay. Anya tataramidak. Anya kalakit din lakay. Day talagayam. Apay, mabuteng ka amang igastos iti kwarta nga inted ni Antem. Madanagan ak nga rod bakit? Amangan ko na kung adda namnamain na akasukat ti kwarta nga inted na. Saan mat siguro akas tati ka panunutan ni Antem lakay. Samaysa, saan ka di anay bagam kanyak akurang ti kwarta gastusan? Usaram kit dit inted ni Antem. Kusamat nga inted na dayta, saan mo mat adinawan?
Ginatang kunti pa-reserve ko ang washing machine iti kumarik, nana. Ay no siyak, sa anak pa'y agumatang. Apay nga, nana, sayang mo't dayjay. Wala, tawang pa'y makwartak. Ti kunam kanya, kat adain dulin mo 5,000. Ay awanan na. Intulong ko iti kaanakak. Anya? Agab-abroad nga min ni Proylan. Iso nga inted ko pa'y laang kinkwana ti kwarta may. Nakatulong ka nga agpaiso. Ngam awan mo tan tinabati para iti pamilyam. Ay, okay laang. Kasano ko mga agbalin nga okay ti kasta, nana. Nya lakit din. Okay laang. Tadakkel tumat ti agsublay no kwa. Di mo amaw tay kunada return of investment aya zenay. Wan ngam awan mo tan ti washing machine mo. Ay adan to Urayak laang nga ag-flight ti kaanakak. Adan to. Amaga no agdoblay wano ag-triple pa iki di ti kwarta ka Kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti training mo lakay. Wan nga rod bakit? Urayak lang ti flight ko. Say-saya atam ti trabaho mi jay Agan-anad ka tapno di ka maaksidente. Wan bakit? Amok dagitan. Ada ka di pa'y pagpletem ama panidyo airport? Adapay na bate a kwarta nga inted na antimirasol kanya. Nasayat mat nga rod no kastalakay. Awan mat nga minti iniggamak. Imbayad kun iti utang tayo. Di ka matanagan bakit? Nagsulduak, agpaw, itak to dagos ken ka. Innamabulan tinapalabas sipod nag-flight da dya a Proylan. Gam chocolate lang, mat kan sabaw tinaramanak. Anya laki tinaya bakit? Di ka pa'y agyaman. Tauray kas kasano kat ada naramanam. Kurang day jay lakay. Anya? Dakal matinay tulong takin ni Proylan, idi madam ati training na. Nang tedak iti 5,000 ken kwa na lakay. Lukas ta. Namnama am gada kasukat ti 5,000. Ngayon tulong mo iti kadakam. Ay, siyempre Saan mo mabalin thank you laang day jay alakay. Lukas tagayan ti planam. Di kalata ko man timulong bakit? Kusa nga intad mo. Ita, nagsingir ka. Anyan. Ay, linuloko na ita. Agkapi kayo pa'y antimirasol. Ay, agyaman na klaunay, Delia. Anya nga minti umay mo ibaga, anti. Imbayak, singirek ti bayad ti utang nila kay Mau. Utang? Wan, ti utang nila kay mo kanya kadiyo pa'y nabayadan. Kaano nga imutang nila kay ko kada kayo, anti? Di ka kadiagin dedeam mo dita. Ambok nga amaw, ti may papaniti da ita abanag. Mano? Kaano nga imutang, anti? Awan mo tinadakdakamat na kanya nga imutang kada kayo. Agbayad kayaw! Wanaw kayat yaw, tay pabarangay kayaw, Anya? Kumusta ka matandita abroad, Froilan Lakay? Makapabannog nga ron bakit? Awan ti gusto nga ina na. Manusan lata, tawan mo't pagpilyak. Agtip-tipidak matkiti alakay. Di ka madanagan. No makaurnong tayo. Sana na masapul nga agabrod ka. Aywan gayam, imay ni Auntie Delia ay di napalabas nga aldaw. Anya timbaga na bakit? Agsingsingir lakay. Tibayad ka no ti utang mo kenkwana. Utang? Anya nga utang ti bagbaga na? Ada ka no mat utang mo kenkwana lakay? Awan amok nga utang ko ken kuana bakit? Sigurado ka. Awan ti inut-utang mo a kwarta kenkwana. Awan ko nang langarutin. Sigurado ako di bagbagak. Kasaritam to. Saludsudom ken kuana. No anya nga utang dayta. Mano, kano kaano ngay nalak. Wano,
Ti 5,000 nga inted na kanyak, iti, tidakdakamatan na. Anya? Kumusta nga, Delia? Anda ka di may tadiyaw? Anya ngamin nga utang ti bagbagayo, auntie. Anya lakit din. Nalipatan yaw ti 5,000 nga inutang nila kay Mau. No kasta? Ti 5,000 nga intulong yu kanila kay ko idi, ti papabayadan yu, auntie. Wad, nas ka nabayadan na dayjay, no di na kayat ti may pabarangay. Plus interest na, tamano abulan ma, sipod inutang na dayja a kwarta. Okay, auntie. Kanaw nga agbayad ka. Inayon mo matlaang ti interest ti utang yu tapno malpasan. Anya? Ada pa'y gayam interest na, auntie? Ay ka talagang adda Uray aseno pa'y ti pagutagam, talagang adda interest na. Mano abulan asaan anabaybayadan dayjay. Da kayo pa'y man lati makaamo iti apu ko yu, tata. Sa dino ti papanamaya, Delia. Mapan ko alaan ti impawit nila kay ko, abayad ti utang na kani Auntie Mirasol. Anya nga utang na dayta anak ka. Tay 5,000 nga inted ni Auntie, idi madama ti training ti anak yu, tatang. Agsinger ni Auntie, plus interest na kanupay. Ay, naglokaw. Itad na, sa ita ipabayad na. Anya laki dahin. Adda magayam tor orayan na kasukat ti tulong na. Awan ti oras ko ang makiapa ka ni Auntie. Iso nga bayadak langan tapno malpasan. Kan tapno awanan ti utang tayo imbag anakem kadakwada, tata. Ay, sa bagay mo't kidi agbayad tayo langan, tapno awan maibagana. Anya laki dahin. Abayad ti utang nila kay ko, Auntie Mirasol. 5,000 lang ti bayad na. 5,000 ka no lang matintad yung kanila kay ko, Auntie. Bastit lang timpawit nila kay ko. Ayan nga, iti interest na. Interest? Wide! Rumbang laang abayadam ti interest na. Ngamen, no saan ko nga impabulod ti kwarta kanila kay Mau, kat pinagnegosyo ko ma. Didakkel kumama iti ganansyak. Anya? Dandan ni makatawan ti kwarta nga inala na kanyak. Kayat naasawan day ta, masapul a dublima iti bayad yaw. 5,000 a principal, 5,000 nga interest. Ada pa'y balance yaw a 5,000 kanyak. Anya? Nagdakkel, Auntie. Iso nga rod ti kayat ko asingirin. Sa maysa, apay nga agreklamo ka, kat inusar mo nila kay mo na dya a kwarta para iti panagabrood na. Binayadan min ti kwarta nga intadyo, Auntie. Ti kayat yu pa'y gayam? Doble ti bayad na? No kastamat laang, saan kay latan kumaanang ted, Auntie? Di ka ba't agbain itigas ng aramidem si Kabirason? Anya laki din lakay. Siyempre, kapilitan nga agdiskarte tayo tapno dalamutin dayaw. Wala. Ingam tinasaya at kumaawagas San akas ta? Ti malagip ko kat inted mo ti 5,000 iti kadakam. Takas na ko nam akayat mo ti tumulong. Ita, ibagam kiti, nga utang na dyan. Ti kayat mo pa'y kat doble ti bayaran ta. Ay! Awan ti bibiyang baw. Na, Basta siyak, ada urayag 5,000 nga interest ti kwarta nga impautang kaw. ipatangkin na. Diyak amukin ka, Mirasol.
Anya dinadamag ko na. Pinagbalin mo mat kano nga utang ti kwarta nga intulong mo iti kaanakan nyo. Ay, rumbag lang agbayad da. Taginastos dati kwarta, Zenay. Wan ang tulong yumot kano dayjay. Saan mo't adimawat ni Froilan iti kwarta kada kayo? Uray basta bayadan da dayjay. Adapay 5,000 a balance da. Iso ti urayag. Amo yun na. Saan anasaya at ti kasta? Gaputan na gabrod ti kaanakan nyo pagkwartaan nyo matan. Narigat matlaang ti agtrabaho iji abroad, nana. Idi pa'y napalabas alawas nga urayag ti bayad si Cadelia. Ha? Nagbayad ak matan, anti. Naisubli kong ti 5,000 nga interview iti asawak. Anya? No kayat yung ad na interest na, mang tadaklatan iti 2,000. Tapno malpasan ti saritaan. Diyo kuman sobraan ti singiran nyo kada kami. Anya, sobra nga ibagbagam dita? Sana sobra na jay. Sakto lang. Ta-abroad ma, tinangusaran nila kay Mau. Talaga 2,000 lang ti maited ko, anti. Bali 7,000 ti nagbalinan ti 5,000 at tulong nyo iti asawak. No kasta nga raw, agkikita tayaw iti barangay haul. Di kay madanagan, anti. No agreklamo kayo, sumango kami. Saan anasaya ti kasta nga aramida niyo? Mamirmiraot lang arudan da tao, pagkwartaan niyo pa'y. Saan agaputan nagabrod nila kay ko, kit adon ti kwartami. Mapanak iti barangay haol takasaritak ni Kapitan Lakay. Di mo panggapan. Ti agreklamo Mirasol. Awan mo't lang ti maghanap mo dita. Pakaibabay na lang dita. Ay sana mabalain. Ya, Tutang katrumbang laang ang mabayadan. di pilit. Kalukon ti kasta mindset. Bakit? Noon datintin mo, di mo ipabayad. Tulog ka ron. Basta, agreportak iti barangay haol. Ay, naku, nagpuskulro pa na ito yung kasawa ka po. Di mo ipapilit ti kahit mo. Tas sigurado mo't lang amaabak ka. Amangan no katawaan na ka ba ijay? Kundi itad ka kanuman, ngam ipabayad mo mo't lagayam. Kaya't mula ang pagkwartaan ti ka anak ang anagabron. Ang lalaki tinday sa ugalim. Agbalbaliw kan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Sa dino tinaggapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko la kinita ano mayat matlaang. Sublatam nga raw. Kumaananang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglown, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpayso ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbagam iti dayta, Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Dayto ti listahan dagiti gamit iti dayja restaurant. Dayto mo ti total ti bayadan ta. Ni,
Dakkel mat gaya, Mare. Wen, nga mabawi ta adagos, taado ti customer mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mat ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na, Mare. Bareng umanugot day jay. Day tatigatan apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siyayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Nanya nga ta paiso. Isupay kumamat ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangirwar ka iti kwarta. Ngam siguro dumlaang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumaraym. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto, dayjay adwa. Imanugutan nila kay ikaw, Mare. Ayan nga iti kwarta mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, Mare. Anya day ta Mari Merlin. Ay, okay lang nga sa anak nga agtrabaho, Mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ay katwa na, mangala ta iti sweldoan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, Mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, Mare. Okay, ala, sa akto ag-update kan kano kasano, kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay, no saan ka abisi, tapno makita mat ti negosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Uwan, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika ko matitangdanan me. Agbirok kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kini Densyo? Mayat ka day? Unanang, Kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di busy kan tumat. Unanang, asikaswak meten ti negosyo mi ken ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Unanang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Lima ba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay? Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari Abi no kwa. Mapan mong tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala,
Agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka ka din iti asukar. Anya kalakit din aya lakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwan. Mare Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay Mare. Ay, nakaturong pailaang mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta ited ko ti bingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman mare. Awan anyaman na Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itid na. Di ko na nilakay ko kat ano ka nung at ti customer mi. Wano, sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Inted mo kadimot lang, tibingay ti kumarem abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamot kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na awin a klase ti trabaho ijay. Isungarod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti baboy. Wen, inted ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangarabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakit? Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wen, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wen lakay. Iso na lang ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrek na kat sasauran nak ti kumare. Anya? Di agimbestigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. Umay ka man pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang ti sales tayo. Uy, dahil talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga ramit ti mga alay, ti saan may ako ka. Sa may isa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon. Una, apay, ada pa rekod? Ay, awan mo kay diya. Mangibati ka kung may ti pagbaryami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sangaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayo matan dito, manong densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay ti koleksyon. Awanan. Nalan ni abi amin ng itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami ti labisaan kan tugaw. Tapno saan nakarowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adumat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakal mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numa-over ko ti lutlutwat. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man abi anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang,
Pudno dayta na. Dayta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti dadduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Wala nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang ah. Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya? Ulbod. Dito'y balay ka di tinagapon ni Abi, bakit? Awan mat nga imay dayta nga abi. Apay ka di. Ne, nasalaw ko di tadalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di na mat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta. Dahil ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka. Tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mat nga minan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapol mo kankwana. Sa ludsudak lang kumatibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamunakan ka nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod ah. Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay kay Mare. Manmanulangan ti customer. Anya aman mano, kat adumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan tinagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga gluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti maperwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay na, ma-stress akong amang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarek. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na agapula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom.
Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken met ti kumare. Pangaasi Marlene, di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kumaiti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko itamare. Promise, itad kunto ti kwartam, isubliktum. Awan lat amok dita. Maasi ka kumakanyak amare. Saan amabalin nga agpalya ti restaurant, taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao? Asino ti luklukwam, ah? Ipasublat kun samot ti restaurant nanang. No apay nga men adi mo intad tibi nga iti kumarem, ah. Imbayad ko nga rod iti loan ko. Tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang runa pa'y kat saan mo't gayam nga imanog ti kumarem. Ay, awanan ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak inggagara nanang. Do saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanan nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apiktadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Uncle Bansyao, naragsak kayo ka na. Tanabalaw ni Nana Lorena. Na, tagkatawa kayo din ni Uncle. Apay ko man nabalo ni Nana Lorena. Sa anak ba't kide naragsak, gaputa na tayo di asawa na. Naragsak basit, gaputa maipalapal kaun ti panagayat ko kayong kuana. Ay na, Uncle, kasla milagro laeng ang mapasamak na ita. Kanya, Wan, Uncle, kasano nga da mga yatking ka? Kahit inlaklakay mo ti manuklaan ti apapro sa Uncle. ay na, day takit di ti pangkitaan daan na pudnuak nga gayat. Kita man dagiti tarakin ko amanok with tender love and care ko naman. Ay na. Ala, wala, Uncle. Ante Lorena, umay nakakano pa siya rin niyang kalbansyong. Anya, Wen ante, gaputa agayat kanukan ka. ay unay kan Eva. Awan pa'y ti makabulan ang napalabas sipod pimusay ni uncle mo. Day takit din ti bagbagam. Ay na, pasensya kayo na ante. Day tamat ngamin ti mangmangag ko at chismis. Ay na, di mon ikaskaso day ta nangag mo. Chismis laang day ta. Ang kasano nupod no nga agayat kan ka ante. Kas itin ako na, makabulan laang tinapalabas sipod pimusay ni ulitag mo. Kaya't nasawan, awan ti panawon ko para iti baro nga ayat. Gaputan nila ang uncle mo ti ay-ayat. Ikaw, tulungan nakman iti parikot ka. Apay, anya launa iti parikot mo, tataban siya. Agayatak nga rod kini Lorena. Ngumjak amaw no kasano nga arbag. Ay na, si kamot, tataban siya. Awan pa'y ti makatawan, sipod pimusay dahil asawa na. Day takit din ti pagbagam. Kahit anya nga rod ti mabalin ka, no agayatak at talaga kinkwana.
Tatapan siya. Ang mga no panunutan na gundawayam ti pan nakabalo na. Urayom pa yung aglabas ti mano atawan sakbay nga agaram. Agasang man na tatawan. Mabayag aray ta. Ang mga noon na andakaon. San aya mabalin ti makadumingaw. Sa bagay, no talaga di mo mailamang ti panagayat mo kankwana. Sige, ipalapal mo nga rodang tatapan siya. Bareng maisalat. Kalbansyong, asidagtan, iya balay daan ti Lorena. Troy, kanakan. Nay, apaya kasta ti Jaryo, angkal. Troy, agnervyusak mo tayo. Kaslajak gaya maiturin asang Gwen Lorena. Angkal? Agsubli talangin ni Troy. Baliwan tamanin tumay. Anya? Uwan, Troy, agnervyusak ka talaga. Kaslajak makasao, intun kasangok ni Lorena. Unay ka na, angkal. Sinangsang atta, ti mano abantay. Pinagbagka na kiti nakadagdag sin abagas kin kamutay. Ako nam nga isagot mo kanyan ti Lorena. Ngamita, agsubli talaga yam. Ano sa munak anakan, mabainak gayam kin ni Lorena. Ay, agtigir-gira ka nga po'y tinervyos ka. Ang mga no, maisbuak di ti brep kin pantalong ka. Ay, karo anak kababain kang kuara. Anya nang kalbansyong. Di yung ibagang ay subli tamanin da ito awit ka. Ay, kit ano sa munak anakan. Sana balay, tanapig sa pailang na tatumang mo. Ka, no ibati ta dito, sayang lang. Anya? Iba ti talaang dito, angkal. Bareng nanti Lorinan tumulaan ti makaala. Kasanon no sa bali ka anakan. Sayang, ay alala. Anong sa mo na baggatan? Sa nabalay. Aggatang akto iti may sa atubay tao. Isuntok titangdan mo. Anya? Ne, naangir sigurong deta lut-luto mapansit, Troy. Di mo matan ikiwar. Rikaw? Abay, kasla na nagbatan ti pampanunutom kami. Ay, pampanunutin nga ron ni Uncle Bansyong. Pare Rikaw. Ha? Apa ni Uncle Bansyong? Kaslamang loko nga ron. Kinadwak edi na minsan ngal daw. Tako na nga ipudnunan ti marikrik na kanyan ti Lorena. Ngamidadda kami ni paraangan dan ti Lorena. Nagbabawi kini. Anya? Saan na timuloy? Saan nga raw, pare Rikaw? No kaano pa yan nakasangpag kamain? Saan to nagbabawi? Binannog na klang nga nagbagbagkat iti pasarabo na kumakanyan ti Lorena. Anyan. Kunak mo't ngamin asaan nagdardarasudos ama panijay. Anya nga tinapasamak. Nagbambannog kayo lang asimangsang at ijabalay da Lorena. Yak mo man iti dayjay nga Uncle Bansyong. Kasla ubing na kumaraw. Ay, ano sa mo na Troy, tangkal mo, may. Ngam, naya, di mo tultuladan. Ay na, awan ti planok amang idol king kuana, paray. Kad no palpalaran no daduma, makapasar. Anya laki day. Eva, manglukatak iti pakanak. Kat si kanto ti katulunga. Talaga, auntie? Wen, isupay man apaka kumikumak tani. Masiksikuranak nga agigyan laang dito'y balay. Ay, uwan, auntie. Ngam, amang ano mabangkrap. Amang ano dagiti kakaan na kamatlaang ti mapanmangan kat puro utang. Ay unay kan Eva, saan pa'y anang rugrugi? Day tabangkrap kit din ti bagbagam. Ah? Pasensya kayo na, auntie. Ngam, amumatan ti ugali dagiti kakaan na kamadaduma. Ijabalay mo ti pangananda. Ay, jakam mo kadagijay akakasinsin mo. Restaurant samot ti panagkitkita da iti balay ko. Ay na, naingimas met nga minakanayon ti si daan yo, ante. Iso kay kayat na. Ti kunam kit de, sadot dalaang dagijay nga agluto. Day talamangan ti amuda nga aramidan. Anya lakit din aya. Tatapan siya.
Di ka ngamin agbarbartek tapno magustuhan na ka ni Nana Lorena. Mapukpukawan akmit tayo ni tinamnamari ko. Amangan no di nakayat ni Lorena. Di mo pa inararam. Negatibo at dagos ti bang panunuto mo. Tataban siya. Mabainak ngamin nga agaram. Ay na. Tarakyam ngamin tataban siya. Awan, ano agpatay-patay ka? Adon, ti makaunakin ka. Nangruna itantadan negosyo na apakanan. Kastaya. Wain, kahit saan na maliklikan nga danto dagiti lalaki a customer na. Kahit agaamudan to. Sapay napintas pa lang ni Lorena. Tataban siyong. Ha? Ang mga nuwatan to makasirpat kinkwanay dyan. Ang mga nuwatan mang kuldik-kuldik. Iti sikat na. Tataban siyong. Unay kan Rico. Masaksakitan na kingarod ka na kita ngay bagbagam. Ay na, agkunay ka ngaminin. Tataban siyong. Saan lang apusaw? Inton maulanda ka manay. Kundi sa noong kanto manay nakasla. Nagpatinggan ti amin na banag itibiyag mo. Anyan laki din aya. Inturturid kon ti imay Lorena. Gaputa, jakon maitured nga ilimid ti panagayat ko. Anya? Wen Lorena, patsyam dagiti ibagbagak. Ay nabansyong, si aasawa, kan addaan akon iti anak. Agbiro kalatan iti balasa. Sa nabali ata, balo ka mo't Lorena. Nawaya ka nga agayat manan. Anya? Wen Lorena, agayata ka talaga kin ka. Ay napasensya kan bansyong. Ay ayatak de ti asawa. Katawanan ti planok nga agayat manan. Ngam natay moten day di asawam. Anya pa lang ti manglapod kang kangay nga agayat. Isu asong batan nakit din, tapno agasawatan. Anya? Uy, Lorena, sungbatan na kon. Saan ka ngagbabawi ti denak? Kun, nakasaganak amang ikasargan ka. Ado, dagiti tarakan ko adingwan. Di ore man, maminduata nga agkasar. Ay nabansyong, oray tarakan mo amin adingwan, awan bibiyang ko. Kano agayatak man, saan na si ka? Agpili ak, itilimpyo ang lalaki. Limpyo ak mo't Lorena. Dua mo't dagiti matak. Dua ti abot dagiti agong ko. May sa tingiwat ko kan dua dagiti lapayag ko niya. Saan atin na impisikalan ti kayat ko asawan? Ti galad mo, ti dakdakamata. Saan akasken ka nga inuubing ti panunot na? Anya. Ngay, agmurmuryot kayo manay, Uncle Bansyaw. Kunamlan no asino day siya, Lorena. Uncle, Kunamlan no nakapimpintas. kunam idi, isaw, ti kapintasan na babae, para king ka. Ita, kasta manay, nagiti sa uyaw, Uncle. Ay na, Uncle, di ka mauawatan. Ay ayatem ka diya talaga ni Auntie Lorena, ano saan? Ay, wan, taray. Ay, ayatak ni Lorena. Masairak lang iti panagsasauna kanya. Anya laki, di na yan, Uncle. Kasta talaga ti agaram. Ano sa nyo, Kun baliwam ti pamayam nga agaram. Ang mga no, di na magustuhan ti panagsasaw. Anya, kat numayat mo ti pamayak nga agaram, ti kunam kide, agpangpangina day ja Lorena. Oho, kunam lano asino. Ay nangkal, saan kayo amawatan? Ay ayatin nyo unayaw negatibo may tibagbagayaw, may papankin kwa na. Ay, yan niya laki day nangkal. Ne, apay nagsubli ka manan, bansyong. Anya pa'y ayat, ti kayat mo nga ibaga. Ay,
Kasi tisigod umay ka manan armain. Ay, talaga adi ka makauawat, Bansyong. Imbagak lang arudan kan ka, asaan ka ngayayatan. Aging gat di nakaklunain. Di ka sardengan nga armain. Oray agan ano ka, talaga asaan ka ngayayatan, Bansyong. Ngamin, awan at talaga ti mariknak apanagayat kan ka, nga oray may sa porsyento. Anya? Wan, iso apang nga asim ha, di kan agsubsubli ditoy. Disturbo ka lang. Ay, agsubli Lorena. Gaputa kayat ko nga ipakita asa anak nga agsardang amang ipanagnak iti kinapudnukin ka. No retreat, no surrender ako nada. Ay nabansyong, pangaasim ka diya. Amangan no agbutang dagiti customer kan ka. Amangan no mabankrupt ti restaurant ko. Gaputa mabuteng da, di ta pa nag-group-ropam. Anya? Talaga aloyal kan ka ni Uncle Bansyong, Auntie Lorena. Ay, Apay, diyo ka di kayat ni Uncle Bansyong? ay na, asino kumamot nga iti mangayat iti dayja a tao. Kano kasla arak ti pan nakadanumnan. Ah? Apay nga katawa ka, Eva. Grabe matday takas laarak ti pan nakadanom na, ante. Katuan mat, kita man. Tunggal umay dito yung restaurant. Kasla saan nga digdigos. Uray kumaan no saan nga atidog ti buok kan barbas na. Ante? Ay marurodak. Amangan kit dino agbuteng kan kwa na dagiti customer. Awanton ati mangan dito yung restaurant. Ay na, da kayo umat, ante. Saan ama pasamak dayta? Di kay madanagan. Mano adara say na nagsubli-subli ka diyan ni Lorena. Yung isulat tamad nga isaw. Wen nga raw Uncle Bansyong. Nung nga isardeng yon, ti agaram king ko na. Anya? Wen Uncle, tani. Imbaga na mutin ka na kayo, di na kayo kayat. Mangrik na kayo mutin na Uncle. Ha? Un nga ro tata. Kasla ka asi kayo lang agsubli-subli diyan na. Ay, sana ka maupay. Agar maklata, aging nga awan makitak nga asawa na. Ngam siyak mo titaktakin nyo Uncle. Siyak pa iti nakakaasing agbagbagkat ka dagiti nagado pasarabo yung ingkwana. Kasano nun ni pare Rico gayam tiyayatin na. Anya? Agpanunot kayo ng Uncle. Ay, sana mabalay. Sakla ang timang tagik ko iti panagayat ni Lorena. No kasapulan nga alaak iti dinarasan, arabida kon. Anya? Ho! Anyan. Nagturid kayo mutin nga mangibagay ti dayta Uncle. Kit ultimo karabasa nga isagot yo iti ararman nyo. Di yo mabagka. Anya laki din. Ay, bigbigat, ngam sikat ti kaunaan a makitak dito'y restaurant ko, Bansyong. Ay katuan a Lorena. Tapno siyak ti umuna a makitam. Di ka mang singa, Bansyong. Bisi ak. Awan panawon ko a makisaritakan ka. Di ka din agungit, Lorena. Ismail. Hey! Makapabwisit ka! Talaga ka di nakmayat, Lorena. Saan nga rod? Narigat aya nga awatan dayta. Na, di ka kung kita! Di nakbastusan! Lorena. Anay ko. Anay, bimukol sa antin natamaan. Hindi impakul mo kanya. Impang ormo mutin dito aklaw ti bulalo. Dayta ti maganab mo, Bansyong. Di kan tumangamin makauawat. No imbagak adi ka kayat, talaga adi ka kayat, iso adi nakbastusan. Ay, tawanan Uncle. Di ka man kumanatawa, Troy. Ala, agawitan. Ha? Pinang-or na kamutin ng ti Lorena itaklaw Uncle. Kat, apang aron akatawaan na. Ay na Uncle, no dimngag kayo kumangamen. Saan na napasamak dayta kada kayo? Kin apay ngamin amang kuldit kayo.
iti pa'y sikat na. Oh, agin lang na niya, Lorena. Kayat nabot lang. Oh, Ay nangkal, saan ngamin amay parbang tinaramid yaw? No imbaga na adi na kayat, huston, di yun nipilit ti bagiyaw. Kitaan niya man, pinang-or na lang day tamuging yaw. malawanan. Huskon. Di na ko nakatawaan, Troy. Agawitan. Nasakitan timugin ka. Agat bulalo pa yan tibanok. Ay, nyalaki, iti ngamin nangkal. Unay mga minin day tanga ayat-ayat aya, makapasakit gaya mitirik na. Ay, kaasi kayo pa yangkal. Huston ko nakmat, Troy. May saka may talamang sutil tamo. Alam mo na pasensya kayo ng kalbansyaw. Kastagayam ti epekto ti mapaay. Naungay, kas kada agmumuryo. Agasam man, ante. Sure hit kayo, mate. Anya sure hit. Kano na minsan lang nga pinang-oryo, natamaan adagos timuging ni Uncle Bansyong. Dagulit met ngamin. Imbagak lang aruden nga awan apulos ti mariknak a panagayat ken kuana. Ipapilit na pailang ti kayat na. Mayat gayam tikas jay ano at dadagulit, ante. Panguran iti aklaw. Kitaan nyo man, rimwar adagos ni Uncle Bansyong. Ay. Jak imbaga atuladam tinaramid ko, Eva, ah? Ante. No adagarum ken ka, kat di mo kayat, kasaritam lat ti tinasayaat. Ipakitam lat ti respeto ken kuana. Tapno nasayaat kalat ken kuana, nga uray di mo awaten ti ayat nga idatdaton na ken ka. Mawatam. Wen, ante, kun kunak lang dayjay ket agyaman iti pamagbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.